štrajk u fabrici. Radnici se okupili, opšta drama i dolazi direktor. I ovaj jedan prilazi i kaže: direktore, oprostite, 3 meseca nismo primili platu. Oprošteno vam. Sve je okej. Umre čovek. Normalno. I leži onako u sanduku i sad prilazi žena njegova posljednji put da ga poljubi onako i dok ga je ljubila u čelo, šapne mu na uvo da Bog da se prevrta u grobu onoliko puta koliko si me prevario. Završi se to sve, posle 10-15 godina umre i žena i dođe gore kod Svetog Petra i kaže: znate možda gde je moj muž Žika, znate, umro je pre 15 godina. A, Žika ventilator. Ja. I slikar sedi na klupi u parku. I tako sedi, blene, gleda u prirodu i odjednom dobije inspiraciju da slika. I sad onako u panici, nema ništa kod sebe, krene da viče: papir, papir, sada mi dajte papir. Kad čuje se žbunja: jebeš papir, briši lišćem ko ja. Ajde, radimo evo za 3 minuta, ajde.